ase egetigia ATC kikunyakaba kigotoka ase obogatagati bomochie obosongo emekole yote n'ebintu byonsi bibaboja lazima batenene omugaso bw'erituko ria rero omugavana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simba Arati nigo anyara kobaga kumeana amoni gati y'abonchoreri kibunge chonsi che county ya Kisii. Mambo ya garbage collection ama waste separation katika town zetu zote, kuna grants, kuna pesa tunafaa kupata kutoka kwa World Bank, na hizi pesa zitatusaidia katika kujenga jimbo letu, our county. Na wanasema ile county ambayo itakuwa namba 1 watapewa grant. Ndiposa nikaamua kwamba wacha watu wote wakuje kutoka Kisii Town, niwaelezee, tukubaliane vile tutakavyoenda mbele pamoja. Number 1 is a gentleman to work with. Omumura omuya okolegas nere. Oriri y'abantu ba Kisii County ebi byonsi byarorekanire nze y'emyaka erenga. Kaukwana ekero ikioniganyira kobaga kuria eira serikali ya nigegendete kubeka emirobiri emekanu yokwenekinga amagendo na chikunya kobaga kwenekigwa ase county ya Kisii na kuboria abonchoriria chinga kibakonya kobakora emirimo yabo ya kirarituko na barobeneke na kubeka bare obochenu buna injira emo yokonya serikali gosangeria obochabu korwa ase chitao. Tafadhali naomba uchafu kama ni makaratasi weka kando, kama ni chupa ziweke kando, ndipo sikwe kazi rahisi hapa. Bilioni nimekanyaga pipe leo hii, watoto wetu wa ECD wanakunywa maziwa 250 million. Nimekanyaga hiyo pipe leo hii, ukiangalia pale ile ni milk factory. Jana nilikuwa pale, wameniambia in another 1 month imeisha. At 200 million tunanunua maziwa kutoka kwa wananchi. Igo ase ensemo yende niganya kobaga kwenekia nigara chikunya kobaga kurika abasae barachikunya kobaga kora egasi anemono bamanyikantenga kazi mtani buna injira eyemo yokurwa amabaga guchi ase abasae kolika turaba kiromoti kire ward abantu bakorosi mitaro barusi amaraba barubura emitaro n'amakara batina barabya makuwe. At least kile ward itakuwa inaandika watu 30. Oiko ase ensemo yende Arati niganya kobaga kuria ehira nigarati kokenda kubwatisia serikali Omoske Daktari William Samoei Ruto una injira emo yokuboria amagendero gocha ase county ya Kisii. Chana na mambo ya kuuliza rais chochote, tungojee kijana wetu. Nimeuliza Mheshimiwa Rais Ruto, nimemwambia Your Excellency, nimeenda na Raila, Your Excellency, vitu zote zimeenda Homabay. Watu watakuja kuniuliza wewe ni deputy party leader wa wapi, kama kila kitu imeenda wapi? Homabay. Hivi nimewambia nyinyi ndugu zetu, nyinyi watu wa United Opposition, if you are true to your word, huyo ndio yetu flag there. Uone ni wazimu peke yake ambaye atapigia huyo jamaa hapa Kisii. Yoni go niganya koba kagoteba serikali yae nigo yanya koba kikubika umukiabo kwenekinga amagende na chikunya koba kawikera na abantu bonsi nabo igo kuba mochia igati y'abarayi bali batari ase serikali kurindi baganitie kubwatera egoti ya Dr. Fred Okengo Matiang'i buna enchera emo yo kwerigeria chikura bosio bwabachori obonene bu mwaka ogocha ntoko ga muntu ndibwensi alente sege townia ne chiguni na sibanero bwate chiguni na babo uleti bakaita abantu keroka bagatirimbuka gaiga keumbu bagasweta oni gaiga mu basawanja bochinga boli bunande boiranirega ingo reporteria MSA ya mangana amaya iriane nigonkuru kwa Hespon Bosire.